Česi, Amire. Česi. Idemo sad kod Amira u Sarajevo, Dragon Garaž. Kakva ti je lamela? Dobra je, Aran. Umne u Audi Arane, lamela katastrofa. Proklizava. Znači, lamela je ispala, lamela je ta uđojka ispala na cestu. Sad is 4, -1, that's 3, quick maths. Aja ma. Oh. Vidite kako Amir vozi. To lijepo tako. Amire, reci nešto za kameru. Reci ti. Ne pričam. Ništa, evo, došla Raja malo kod Dragona u Sarajevo da se provedu, da obiđu, da vidi. To. Idemo jest. Da vidu. Idemo jest ćevape. Gdje ćemo jest, Amire? Kod Željić, gdje ćeš jest. Samo kod Željić. To je nešto za kog navijaš, bitno je da voliš dobar ćevap. To. Ili možeš otići u Zmaj, u Zmaju je, znači 10 kako da se 20, to je lovki ćevap. Znači, to je nevjerovatno. Pravi ne štedi. A imaju onaj Hadžić, kako se zove? Hodžić. Ima, ali nije metro nešto. Iskreno, ja sam ono, da te znam to gdje, tak, kako i ono, kogod dođe, odiš kod Želje, ono, Željo ti je glavno. I ono, znaš, tradicija je više, kad dođeš, jedeš ćevape, bitno da odiš kod Želje. Ali ono, iz Zmaja je strašan, pa ima ono, piletnu iz Zmaja, ono, kažem, baš ne štedi ko prst. Znači, ćevap, bukvalno, ti solešiš, ne možeš uhodat to se dobiti. Evo lijepog BMW-a. Ostali smo Golf Ameru da ga testira, pa se vidimo kasnije. Gdjemo ja? Šprint! Će stići? Šta misliš Amro će stići? Mora, sad leti. Dobar. Hotel Austrija, naravno. Suvenir. Ne veda, pisje nekako šulo. Ne ima ovo stavio. Da, Amber, reci nešto Amber sad. Evo nas u Sarajevu. Šta radimo u Sarajevu? Šetam, hodam. Malo se dotirim. Cuk! Ne trebate vi to firmu. Tražimo bankomat.
1600 maraka. Bosansko kraljevstvo. A oni nisu, da. A vidiš ovo. Skupo. Ajde, zlat. Dobar dan! To je, evo ništa, završio sam vaš test neki priča i uživao sam se. Malo sam išao na Trevelić, malo krivine ganjao, pa sam onda očeo na autoput. Kako ide? Dobar, stabilan, nego naš gore malo ono kako imaš ljunka, pa ono naš malo to nisam htio da se igram, nek sam ono odvozio ono, da kaže se amaterski. A fin ti autić, ono, ne lupa, ništa, sve okej, sve utegnuto, ali najzanimljivije je ispaljivanje i lanč. Kada ono, pričeš u video, meni glava vamo, počeo sam da vrišti galan. Gledajte sad ovo. 120, 130, 140 koči. Ajde još jednom. Ajde još jednom samo. I... 9 sati. Gdje ga ugasi, je. Pa kad nema ništa tamo, šta ovaj mir, slušaj. Vraćamo se kući, sve je završeno sa Amerom. Amere, šta imaš? Šta reći? Nemam ništa reći. Kako ti je bilo u Sarajevu? Eksa, rutivano. Allah imanet.